Iduće nedelje, 2. oktobra, u Briselu biće nastavljen takozvani skrining, odnosno dubinska analiza našeg bezbednosnog sistema. Analizirat će se poglavlje 24 koji obuhvata pravdu, slobode i bezbednost. Posle prvog dela skrininga, kada su brojnoj delegaciji Srbije predstavljeni standardi Evropske unije vezani za pravosuđe i osnovna ljudska prava, šefica srpskog tima za pregovore o pridruživanju Tanja Miščević izjavila je da je veoma zadovoljna. O tome kako su protekli trodnevni razgovori u Briselu sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, koji je predvodio našu delegaciju, razgovara Miloš Milić. Izvolite. Hvala ti, Ivona. Dobro jutro, gospodine Selakoviću. Praktično dolazite iz Brisela sa procesa na kome je počela dubinska analiza našeg pravosuđa i čini se da ovaj put nema nikakvih loših vesti iz Brisela. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Prvo, jedna mala ispravka. Nije reč o dubinskoj analizi našeg pravosuđa ni našeg bezbednosnog sistema, kao što je rečeno, već o dubinskoj analizi pravnih tekovina Evropske unije u oblasti pravosuđa. Dakle, na samom početku ovoga skrininga, tako je, predstavljene su nam pravne tekovine Evropske unije iz oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, osnovnih ljudskih prava, manjinskih prava, kulturnih prava, uopšte prava zaštite na privatnost i tako dalje. A ono što nam sledi u narednom periodu jeste upravo predstavljanje naših pravnih tekovina i to je takozvani bilateralni dijalog. Za oko 2 meseca bilateralni dijalog će se održati, tada će Srbija predstaviti svoje dostignuća, svoje standarde u oblasti pravosuđa i ovim oblastima koje sam naveo, a nakon toga čekamo prvu međuvladinu konferenciju. Bilo je komentara iz Brisela da su naši stručnjaci sa kojima ste vi otišli tamo dosta dobro pripremljeni, da su postavljali bezbroj pitanja. Je li bilo odgovora na sva ta pitanja, a onda mi kažite i sve ovo će potrajati prilično dugo, duže od godinu dana? Pa dakle, naša delegacija koja je bila, kao što ste sami rekli, prilično brojna, oko 50 ljudi je bilo i bila je na veoma visokom nivou. Pored mene i gospođice Mišković, koje su u eksplanatornom skriningu bili prisutni i visoki funkcioneri Ministarstva pravde i državne uprave, ali pored njih tu je bio i vršilac funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, zatim članovi Državnog veća tužilaca, Visokog saveta sudstva, predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Agencije za borbu protiv korupcije, Uprave za sprovođenje javnih nabavki, mnogih drugih zaista značajnih državnih organa. Bili smo predstavljeni na visokom nivou i mogu da kažem upravo ovo što ste rekli. Bili smo odlično pripremljeni. Ta naša pripremljenost, postavljanje pitanja, smislenost tih pitanja su, možemo slobodno reći, na neki način i iznenadili naše partnere iz Evropske unije, koji su na neka od tih pitanja bili zatečeni, pa su nam rekli poslaćemo vam odgovor u pisanoj formi. Sve ovo će trajati kao što se očekuje dosta dugo? Da, rekli ste da će to trajati prilično dugo. Dakle, sam eksplanatorni skrining, bilateralni dijalog, neće trajati toliko dugo. Oni se završavaju već u novembru mesecu. Ono što je potrebno je da Srbija dobije određene odrednice u toj oblasti, poglavlje 23, kako će teći njeni pregovori, odnosno prolazak kroz to poglavlje. Iskustva drugih zemalja koje su na sličan način prolazile kroz ovaj ciklus su bila različita. Najčešće su ona trajala dugo. Trajala su godinu i po, skoro 2 godine. Međutim, ovdje se videlo da je Srbija zaista išla nekoliko koraka unapred. Kada smo pričali o značaju donošenja strategije za nacionalnu reformu pravosuđa, nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i još nekoliko bitnih strateških dokumenata, tek smo sada došli do pravog značaja tih dokumenata. Možda javnost, kako stručna, tako i šira, nije bila svesna značaja toga, međutim sada je taj značaj vidljiv i naročito prilikom bilateralnog dijaloga vidjet će se koliko je to bilo bitno za Srbiju. Čisto podsjećanje radi, neke od zemalja su ušle u ovaj proces, a još uvek nisu bile donedle svoje strateške dokumente i akcione planove. Srbija je ušla spremna u to. Hoće li izveštaj Evropske komisije, koji je važan deo sada ovog predstojećeg pregovaračkog procesa, biti tako dobar kao što su ove vesti iz Brisela? Kada su u pitanju oblasti obuhvaćene poglavljem 23 i delimično 24 u onom delu gde Ministarstvo pravde i državne uprave snosi jedan svoj deo odgovornosti, ja očekujem da taj izveštaj možda bude i najpozitivniji do sada. Za to je, pretpostavljam, neophodno i da stupi na snagu set pravosudnih zakona, među njima i nova mreža sudova. Nas očekuje vrlo, reklo bi se, dinamična skupštinska aktivnost, a onda i stupanje na snagu
tog zakona. Kada je u pitanju Kosovo, ostalo je dosta nejasnoća kako će to izgledati. Šta nas tu očekuje kada je u pitanju mreža sudova i nadležnosti ministarstva? Među svojim generalnim odredbama novi predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava definiše da će pitanje sedišta i područja sudova i javnih tužilaštava za autonomnu pokrajinu Kosova i Metohija biti definisano posebnim zakonom. Do donošenja tog posebnog zakona naši sudovi i javna tužilaštva na području Kosova i Metohije u nepromenjenom obliku nastavljaju da postoje i rade. Poslednje pitanje, molim vas samo kratko. Neobična, mnogi kažu šokantna priča iz Zaječara gde je policija na informativni razgovor privela sudije i to po zahtevu tužioca, ne ulazeći u konkretan slučaj, dosta neobična i možda čak i neprimerena situacija. Slažem se u potpunosti sa vama, neobična, neprimerena situacija i situacija koja je samo jedan od pokazatelja u kom se stanju naša svest o nezavisnosti pravosuđa u jednom širem krugu, pa uključujući i same delove pravosuđa kao što su tužilaštvo ili one koji sa pravosuđem sarađuju kao što je policija, u kom se, dakle, stadijum u kom se stanju ta svest nalazi. Nije Srbija ni prva ni poslednja zemlja u kojoj može da se osnovano sumnja da je neki nosilac pravosudne funkcije učinio nešto što je nedozvoljeno, nešto što je protivzakonito, ali u celom civilizovanom svetu, onom delu sveta kome Republika Srbija i naš pravni sistem pripadaju, zna se kako se te stvari rade. Bojim se da u ovom slučaju nije postupljeno tako. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Ivana.